Abanyarwanda n'abanyamahanga bashima uruhare rwa leta y'u Rwanda mu guteza imbere ibikorwa bya siporo n'imyidagaduro kuko biri mu bizamura ubukungu bw'igihugu bikanatanga imirimo ku byiciro binyuranye by'abaturage. Ni inkuru yateguwe na Adams Kwizera. U Rwanda rufite intego yo kuba igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'ibikorwa by'imyidagaduro na siporo byinshi biri ku rwego mpuzamahanga. Uru rwego ruri mu zagarukanye ingufu mu kuzahuka nyuma y'icyorezo cya COVID-19 cyari cyararukomye mu nkokora. Imibare y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB igaragaza ko umwaka wa 2022 u Rwanda rwakira inama n'ibirori 54 byahurije hamwe abasaga 35,000 baturutse hirya no hino ku isi, maze byinjiriza igihugu asaga miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika. Mu bitabiriye imikino harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bahurira ku mitegurire yo ku rwego rwo hejuru ndetse n'ibikorwa remezo bibafasha kwidagadura. Twubakirwa ibibuga, tubona abakinnyi, Musaza twubakiye za arena, za Riyakote turakina, za Rafiki Nyamirambo turakina. Uno mukino ni ingenzi mu Rwanda. Kuza kuri uyu munsi turishimira igikorwa cyabaye cyuko bare amarushanwa inshuro ya gatandatu turi kubera mu Rwanda, finale turitabira kandi dufite n'icyizere ko RSSB Tigers izatwara iki gikombe. Imikino ikintu iri kutumarira nk'abanyarwanda, ikintu cya mbere iri gukura ba mukerarugendo, abantu nk'abazungu bari koza hano mu Rwanda bari kugenda basubira ibikorwa remezo. Ikindi no mikino iri kutumarira ku nshuro ya gatandatu iri kutwigisha uburyo ki natwe abanyarwanda twakiteza imbere tukajya dukina amakipe yo hanze, ikatuzamurira icyizere cy'uko natwe twagera kure. Urwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama, imikino n'imyidagaduro rwagize uruhare mu gutanga amahirwe by'umwihariko ku bakora muri serivisi zijyanye n'amahoteli na resitora biganjemo urubyiruko. We definitely engage more. Dushyiramo ababarizwa muri urwo ruhererekane rw'abatugemurira ibiribwa ndetse n'ibindi nkenerwa. Usanga urwo rwego rukurura byinshi mu bikorwa bitandukanye kuba byaza mu byo dukeneye mu guhaza isoko ryabo twakira. Uzasanga abahinzi n'aborozi babiboneramo inyungu, abakozi bakora mu rwego rwa serivisi ndetse n'ubwikorezi bw'ibintu n'abantu, utibagiwe n'abakozi badufasha mu gutanga amafunguro ku bitabira izo nama. Rero ibi byose bibazanira amafaranga. And this brings more money. Umuyobozi w'ikigo QAvenue Solutions gicunga ibikorwa birimo BK Arena, Stade Amahoro ndetse na Zaria Court, High Schofield, ashima imikoranire ya guverinoma n'abafatanyabikorwa mu gutegura ibikorwa bijyanye no kwakira inama, imikino n'ibirori. We always approach and look at these venues as key contributors towards the MICE sector. Hamwe n'ibyo byose byasabye ko haza abagomba gucunga imikorere ndetse no gufungura amahirwe y'ibikorwa remezo bikomeje kugira uruhare rukomeye mu rwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'ibirori. Rero kuri twe ntibireba gusa ku nama ndetse n'ibindi bikorwa bijyana nazo, ahubwo icyitabwaho ni uburyo ibyo bikorwa bicungwa ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda nka kimwe mu bishyigikira urwo ruhererekane rwose, aho harimo siporo n'imyidagaduro. Ariko ibi bikorwa remezo ntabwo bigarukira aho gusa. And that's the sports and entertainment, but these venues are not limited to just that. Mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwinjije asaga miliyoni 95 z'amadolari y'Amerika, inyongera 48% ugereranyije n'umwaka wabanje wa 2022. Muri uwo mwaka kandi u Rwanda rwakiriye inama n'ibikorwa by'imyidagaduro bisaga 160, harimo kongere ya 73 ya FIFA n'itangwa ry'ibihembo bya Trace Africa Awards. Bamwe mu bayobozi mu nzego z'imikino n'imyidagaduro bashimangira uruhare rwabyo mu iterambere ry'igihugu. Perezida wa BAL Amadou Galoufa yabigarutse ubwo hafungurwaga ku mugaragaro Zaria Court nka kimwe mu bikorwa remezo bigamije guteza imbere siporo. Ubwo twatangizaga irushanwa nyafurika rya basket, twavuze ko kuba kano karere kaba k'ubukungu buteye imbere kuri uyu mugabane, ahazahangirwa imirimo, ahazaba hari ba rwiyemezamirimo bahanga udushya, ndetse hakaba hanatekerezwa n'ibindi byakubakwa muri urwo rusobe. Ni nabyo rero mwakoze hano muri Zaria Court. Mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwakiriye inama zo ku rwego mpuzamahanga n'ibikorwa by'imyidagaduro 115
byitabiriwe n'abarenga 52,315 birwinjiriza asaga miliyoni 84 z'amadolari y'Amerika. Kwakira iyi mikino n'imyidagaduro bijyana n'ubushobozi bw'ibikorwa remezo bihari. Stade Amahoro yonyine ishobora kwakira abasaga 45,000, naho BK Arena ikakira abandi basaga 10,000. Kuri ibi bikorwa remezo hiyongeraho n'ibyubatswe n'abafatanyabikorwa barimo n'umuyobozi wa Zaria Group, Masai Ujiri. We have to educate ourselves more. We have to inform ourselves more. We have to look at what best practices are. Dukwiye kwihugura cyane tukareba bimwe mu byo twakora byagirira akamaro twese, ndetse tukareba uko bikorwa hirya no hino ku isi. Dukwiye no gufatanya, kuko nk'iyo uvuze ubufatanye bwa leta n'abikorera biba bivuze gukorana. Buri wese akwiye kubyumva, kuko uruganda ndangamuco ni rumwe mu rwego rutitabwaho, kandi nyamara aho niho twagashyize umwotso mu kuzamura iterambere ryacu. And we are not informed in Africa as much as we should be as a business. Yeah, and that's where we need to grow. Umwaka wa 2025 wabaye umwihariko ku Rwanda ubwo rwakiraga shampiyona y'isi y'umukino w'amagare UCI Road World Championship 2025. Byashimangiye ubushobozi bw'u Rwanda mu gutegura ibikorwa n'imikino yo ku rwego rw'isi nk'iyi. Ibyaje gukurikirwa n'imikino ya gishuti ya FIFA Series muri uyu mwaka wa 2026 ndetse n'irushanwa nyafurika rya Basketball Africa League BAL ryakiriwe mu Rwanda ku nshuro ya 6 kuva ryatangira. Perezida wa Repubulika Paul Kagame asanga ibikorwa nk'ibi bya siporo usibye kuzamura igihugu urwego rw'ubukerarugendo kibikuramo n'izindi nyungu, ariko bigaterwa n'amahitamo y'igihugu. Siporo by'umwihariko ihuza abantu. Mu rwego rw'u Rwanda twabonye inyungu nyinshi zituruka muri siporo. Tubona uburyo yongereye umubare w'abakerarugendo basura u Rwanda, abantu baza mu nama mpuzamahanga, ndetse n'abaza mu birori nk'ibi bya siporo. Ibi byose bishingira ku mahitamo igihugu gifata ndetse no ku mitekerereze, kandi ubona ko byagize akamaro gafatika. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB muri raporo yarwo umwaka ushize wa 2025 yagaragaje izamuka mu mibare ry'ibikorwa by'inama n'ibirori byakiriye mu Rwanda, aho byinjije asaga miliyoni 93.7 z'amadolari y'Amerika avuye kuri miliyoni 84 z'umwaka wabanje wa 2024. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali.